Mzaya. Malum. Kunjani? Ni pfukile n'wina minjhani? Ni pfukile. Wa nga ndzi byela laha ti-result ta ka grade 12 ti famba njhani? U pasini? Ni pasile malume. U humese yini? Ni hume high certificate. Leswi vulaka ku mina ni pasele henhla, ni kume xitifiketi lexikulu xa ku komba ku ni pasele henhla swinene. Congratulations Mzaya. Mzaya xa malume. Se wa nga ndzi byela laha hi yihi province leyi nga humesa ti-result ta le henhla Mzaya? I Free State malume. Yi humese tiphesente tingani? 88.5. Mzaya, swi ri vana va pasa musi. Se Mzaya, Limpopo yona ke swi fambe njhani? Malume, Limpopo yi khome namba ncila hi 71.2%. Ni swi tivile. N'wina laha Limpopo laha mi talele hi ku huwa Mzaya. Ku ri muhuwa ngopfu vo n'wina mi hlayi tibuku. I ncini? I timhaka ta TikTok kumbe yini? Mi magwavara ngopfu. Mara malume, mi nga vuli sweswo. A ni mina ni khume high certificate ku komba ku ni tlharihile. Mzaya, mara lavan'wana va tlharihangi se a swi pfuni nchumu. Malume, swa antswa ni hi gonye 5.3% kusuka ka lembe ra 2021. Se Free State yona yi humese tingani? 88.4 malume, yi gonye hi 1.6% kusuka ka lembe ra 2021. Se le mazulwini ke ni vula le KwaZulu Natal kona swi fambe njhani? Phela le ku na murhi le. 83% malume, yi gonye hi 6.2 kusuka ka lembe ra 2021. Se hala Kapa Vupeladyambu ke kona swi fambe njhani? 81.2%, yi gonye hi 0.2% kusuka ka lembe ra 2021. Mzaya, letin'wani mani a ti tivi. Ku xota mani wo ndzi byela Mpumalanga ntsena hi vheta hi gimeta kwala hi ku hi nga vulavula ri ze ri pela hi la swa xilungwani wa tiva ku hi swi tivi kahle. 76.8%. Swa antswanyana Mzaya, va antswela hina la Limpopo.